Khumbule kuphakameni mina esabatha mayibenhle kwabangcwele uThabo kaSambutho bingelela ekseni kuyisabatha kuyinanda 88.4 FM sihleli eintabeni zasenqwaqube ngingahambi ngedwa ngihamba namfundisi uJS Mhlongo njengenjwayelo kumhla ka30 September 2023 kuyinanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni siphinde sibe nayo Canon esemfo kaMncango lapha ya umdidiyeli wohlelo kuyena osihlelela konke osihlelela zonke izinto ukuze sikwazi ukuphuma kahle emoyeni sizwakala indawo ngeindawo la nilaleleni khona sithemba abalaleli sebebuyile esiguqeni uvukile umlaleli wenanda 88 FM uvukile umNazaret waye esiguqeni sesibuya khona ukhumbuleke emlaleli uzosithola lapha ku Facebook page othi sikhumbule kuphakameni Facebook page othi inanda 88.4 FM uphinde futhi ukwazi ukusithinta ku WhatsApp sithi 068764 9969 068764 9969 namhlanje ke uzokwazi ukuthi usithole futhi ku Facebook live uma ingakwazi ukudonsa kahle inanda 88.4 FM uzokwazi ukuthi usibone lapha ku Facebook sizobe sidlala nje ku Facebook thola iApp ke inanda 88.4 FM uzokwazi ukuthi usilalele indawo ngeindawo la ukhona njoba bese ngishilo ke ngathi ngihambe ngedwa ngihamba naye umfundisi Jason Mhlongo umfundisi awubingelele siyabingelela kuyo yonke indawo la kufinyelela khona inanda FM nakulabo abayithola kwezokuxhumana zesimanje manje sitho omunye akavuso omunye isifikile inkonzo yesabatha sizokhuluma indaba kaShembe sizokhuluma umthetho kaShembe asizile ukuzokhuluma imisebenzi yabantu sizokhuluma imisebenzi kaShembe namhlanje abavukeka abantu bazolalela amen mfundisi sekunjalo siyaqhakazisa la siyaqhakazisa phela sesinana ku Facebook live manje into masayiqala sibuye zibe nobuxhakaxhaka nje ake sizwe la kuzwakala ukuthi sesifikile kodwa ke ake siqhubeke nalo uhlelo isihloko sethu namhlanje sithi kungabe usahloba yini ngathi njengoba kuthi uhlobile ngathi kwaze kwabathatha umnyaka omunye sibuye emhlanganweni ka siphuma ku September besithi inyanga wandulela inyanga umandulo besithi inyanga yokuqala iyona inyanga esivula ngayo unyaka wethu thina abantu iyona inyanga esiqala ngayo zonke izinto esindulela ngayo zonke izinto bathi ke amaRoma ke ngokwekhalenda labo bekuyinyanga ka9 ngokwamaRoma bokuyinyanga ka9 bekuyinyanga ka9 phinda xa ke futhi wona ngoba makuthiwa sept kusuke kusho 7 kushuthi inyanga ka7 mawulifunda nje igama lithi usept September okusho ukuthi u7 inyanga ka7 kodwa futhi bona bathi inyanga ka9 si October manje bayazi abantu makukhulunywa ngeOctober ukuthi inyanga ushu 8 uOctober ushu 8 inyanga ka8 mabesho kodwa futhi bathi inyanga ka10 yonke into ibhekise eceleni indida yonke iyasho kodwa yaphikiswa ikhona incwadi eshiyo lapho angani noma iDaniel nithi uyoshintsha ikhathi uyozama ukushintsha ikhathi kwenzelwa khona lokho ukuthi sidideka ngithi kumanje mfundisi njengoba sifika nje sibuka inyanga la eminyango umhla ka30 iphelile inyanga igcwele kodwa iminyango kodwa igcwele ngokwemvelo uma uyibuka ukuthi hayi siphakathi nayo impela igcwele mpu siphikisana kakhulu nesikushoyo siphikisana nemvelo futhi sesenza lento athi uShembe ungalaleli nje ungenzi sesiyalalela singenzi sesiphikisana nemvelo konke siphikisana nanesiko lamagceke nesiko lokukholwa alikho isike silibambile hey kunzima mfundisi hayi ake singene kuyona ake singeneke endaweni namhlanje ngizocaphuna amavesi ambalwa page 49 enjumayeleni zenkosi ilanga
second edition la ngizocaphuna kancane inkulumo eqondene nalolu daba esikulona namhlanje. Imhla ka-10 July 1965 ekuphakameni 10 July 1965 inkosi yavula ngesihlabelelo 174 kuphakama ulidili lazo zonke izizwe ungumthombo wabomileyo bophuza abanele woza ungisize ngingene ekuphakameni amasango engakavalwa. Izizwe zomhlaba bezilinda inkosi manje seziyibonile isekuphakameni zavuma zathi yebo masiye ekuphakameni udumo silizwile lwazo zonke izizwe ungumthombo wabo bonke abomele izwi lakho bophuza abanele kuwe kuphakama pompozela inhliziyo zabo abomele izwi lakho zimpompozele wena nkosi abomele izwi lakho. Isihloko senkulumo noma sentshumayelo senamhlanje noma somlando wanamhlanje sithi uma engabuya efuna ukuvunula ukuhloba kungabe usengafika sithathe yini mefuna umqhelo bakhona nangabathatha kuthina ngokuhamba esikhambayo ngalesikhathi esimbi kanje isikhathi abatha abanye abantu isikhathi senkokhelo. Mina ngokwami ngithi isikhathi sencithakalo. Inkokhelo ifana nokuvula iclass. Inkokhelo iyukuvula iclass uzokhokhela abantu abadinga ukukhokhelwa. Kodwa namhlanje sikhuluma ngesikhathi sabantu abayiqokele izinto zabo ngamunye bachitheka nezwe. Bawushiya sewuvele lo umzo okhazimulayo bahlehlele emumva. Ithike indaba yenkosi ilanga la ngenzela ukuthi abantu bangabeki izathu kwakufanele siphume ekuphakameni. Inkinga ukuthi umnikazi womsebenzi inkosi ilanga kanye nobhombela bathini bona. Bathi kwakufanele sihlukane asiphikisani nemiyalezo yabo yokugcina. Okabhombela uthi uNkulunkulu ngicela labantu bangahlukani baye ndawonye njengamanzi. Mefika sinje kungabe ngasikhetha yini ukuthi avunule ngathi njengemvunulo yakhe kuthiwa usehlobe ngayo kathathu unyaka umunye. Kusasa sithi usuku lokuqala singena October masiyibuka singaba imvunulo kaShembe ekuhambeni kwethu nasekwenzeni kwethu sisenza kona yini. Ebesithi inkosi ilanga kuona lo nyaka ethi ningaphume ekuphakameni. Yahlupha ke le ngoba uthi uyikhuluma athi umuntu uyasibona izizathu. Kungabe izizathu uNkulunkulu uyasibona izizathu sokuphuma. Kungenzeka ukuthi izizathu sokuphuma sihambelana nokuhlubuka kwethu. Ngoba ngelinye ilanga uthi uNkulunkulu esho sikade sihleli isikhathi eside washintsha phakathi nendawo. Kuyena omukela izintandane nabafelokazi emzini wasekuphakameni. Kwafika kwenzeka isimanga. Kutholakala abafelokazi sebenezingane. Hawu. Labantu wabafelokazi sebenezingane manje kanjani? Kwatholakala izingane ezifana nalabafelokazi obokufanele ifike zibe izintandane zilandela umthetho kaShembe zatholala seyikhulelwe emzini oyingcwele. Hawu kanti abantu laba kubona laba engibaqambile ngathi amakhosazane nengudlungudlu abantu basomela ucansi. Abahluphekile bafuna into zasemhlabeni. Labantu bengithi bazokhuluma indaba kaShembe yokuya ezulwini ngoba basenalutho emhlabeni. Bafikile bathi le ingane baba akusezona ezethu ezakho. Nathi baba asebona bethu. Asena nkomo, asena mbuzi, asena mndeni kodwa thina sesabakho. Hawu. Kanti banezingane futhi nezingane zabo futhi sathanda enye into ngaphandle kwami. Wayeseshintsha. Wathi uNkulunkulu akahlali nabantu. Meaning kwakufanele ngesikhathi singena zohlala ekuphakameni
singabi abantu siphile impilo yeingilosi siphile impilo yokuzahlukanisa njengesifungo esithi khumbula ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi usiyohlala endlini kaJehova mase uyohlala endlini kaJehova uyafa awubusaba nemizwa yenyama awubusaba nenkomo noma uyifuyile awubusaba nengane noma uyizele ithi kule nkonzo inkosi ilanga ngelinye ilanga ithi ngagula ithi oma bahamba bayokusho kubaba ukuthi umfana uyagula uthi wathi angisena ngane mina umfana uyagula mina ngizalo ubani kanti ingoba mzwane kuphuma into abazwe wafa into okufanele sibe yona thina sifile eke ngifunde ngithe umyalezo uthi ningaphumi ekuphakameni yeah umyalezo wenkosi lo okabhombela uthi inkosi ngicela labantu babe munye bangahlukani bahambe ngandawonye njengamanzi lesikhathi esikusona ke akusona isikhathi senkokhelo uthi omunye masixoxa naye uthi inkokhelo lencithakalo izinto ezimbili ezihlukene uthi inkokhelo uNkulunkulu ungena kubantu abambalwa egroupini noma ebandleni ehleli ndawonye angene kubona ebese ethi khombana abantu abangafanele ukuhlala phakathi kwebandla likaNkulunkulu engakafika uMamthembu la ekhaya kuthiwa kwafika amakhosana ngithi ayisihlanu okuthiwa ivela sukume nje inkosi kade ishilo yathi kuzofika izingilosi zasezulwini ezizobakhipha abangcolile kuthiwa lamakhosana nayithi mesukuma athi abathakathayo ngala abafebayo inkokhelo ke leyo kokhamba ubaba mkhulu abafebayo ngala abenza konke okubi ngala kuthiwa baphuma abantu inkokhelo leyo inkokhelo nikhokhelwa nikhona nikulayinwe inkokhelo lesa sikusona sikhona eBhayibhelini kwenye indawo noma sengikholwa imap la ithi khona bayothi wena ngoba unalo ijazi sicela usihole ikhona incithakalo leyo kuchithwa umsebenzi kaNkuluNkulu uchithelwane uchithwa ngoba asisebona abantu basezulwini sesabantu laba ethi inkosi ekugcineni uNkulunkulu akahlali nabantu ingoba zase senza izinto zabantu sesikhohliwe uthi ke ekugcineni kule ntshumayelo ka 1965 mhla ka 10 July ngase ngibhekile angikhulumi ngento engizwe ngogogo ngase ngibhekile eParadise ningacabangi 92 lo ipage la khona ku second edition page 49 siqala ku92 so what spell up second edition intshumayelo zenkosi ilanga ebhalwe advocate umnyando uthi ningacabangi iManazaretha uthi niyolahlwa ngesono cha ani ulahlwa ngesono uma ninezono niyoboshwa kuphela ejele lasezulwini kodwa niyolahlwa ngokungabatshela abantu ngendaba kaShembe into oyolahlwa ngayo yileyo into oyolahlwa ngayo ukuzithanda ukusebenzela umuzi wakho ukusebenzela izingane zakho nokusebenzela inkomo zakho uyolahlwa ngalokho ke nje kodwa wena awenzanga umsebenzi kaShembe haye kunike wona wasebenzela okwakho ubani oyethi uma efa ahambe nomfazi wakhe ayizulwini ubani ohamba nomzi wakhe ayizulwini umuntu uhamba nomphefumulo wakhe pendulo leyo nemsebenzi yakhe awuhambi nemsebenzi yasemhlabeni uye uhambe nemsebenzi obuyenzela uNkulunkulu uma ungamenzela ngalatho lutho uNkulunkulu uba mpofu nanso ke indaba singadingi singasweli thina abantu bakho bese becabanga ukuthi abantu kukhulunywa ngeinkomo nezimoto nemali njengoba namhlanje lokho okwethu kwenyama njengoba namhlanje sazi ukuthi nje konke sikwenza sikwenzela abakithi uNkulunkulu simenzelani
uma ungamenzelanga lutho uye ube mpofu kusho uShembe kusho ukuthi kuba mpofu esikwazi yothina bayebetha abantu awumbheke nangu uyashumayela kodwa analutho umpofu cha ngokaNkuluNkulu akekho mpofu ngoba abantu wena ucebile kuyabatshazwa kuthiwa umuzi wakhe awu imoto zakhe awu lo inkomo zakhe ubusisiwe cha kuthiwa awuhambi neinkomo zakho konke lokho kwala okwasemhlabeni awuhambi neingane zakho kodwa uhamba nemsebenzi ukuceba kwakho ibank elikhulu kumuntu livule enhlizweni kuvule kuthiwa wathini ngoShembe ihlanzekile inhliziyo yakhe ithi inkosi la uye udinge uyuswele ungabi nayo ingubo yokwembesa umphefumulo ya nayindaba ukuceba kwasezulwini ukuba nengubo yokumbesa umphefumulo yibo laba abantu uShembe yakhuluma ngabo ethi wozani webadingi wozani webaswele eniswele ingubo yokwembesa umphefumulo liyakufika lelo langa uzodinga umphefumulo isihlabelelo 147 ivesi lokugcina yilabo bantu abafana nathi abangathanda ukuzinikela emsebenzini kaNkuluNkulu omunye uye athi sengasebenza ngaqeda wawusebenza phi omunye athi sengigugile kade ngangisebenza wawusebenza phi ngoba wawulandela uShembe njalo lapho eyakhona wawungaze ungahamba wedwa futhi uShembe waze wakhothama esebenza wena ubani okunika iholiday hayi sihamba nomhlangano thina sibusithola isibusiso hamba nomhlangano thola isibusiso ufika uthini bathina abantu uwenzani uthini wenzani uhamba nomhlangano ngoba intshumayelo enkulu kuthina eyokuthi njengoba sihamba nomhlangano nje sibone impuphuthi ivuleka amehlo bokwenziwa wena lokho bekumsebenzi kaShembe awenze enyameni kodwa sithume kona ukuthi ayesevulekile amehlo kwaba impumputhe asibavule amehlo omphefumulo asibatshele ukuthi uShembe wathi sibe nehlo lesithathu lokuqonda imfihlakalo yendlela ezulwini lawa amabili awokubona izinto ezingcolile engeke uvikelwe lutho uma ungena uNkulunkulu asibatshele ukuthi amehlo amabili amsiza umuntu umuntu uyalidinga ihlo lesithathu lokuqonda izinto eziphambane noNkulunkulu umuntu uyidinga indlebe yesithathu yokulalela izinto ezizomsiza endleleni ezulwini yiloko sikuthunywa uShembe hayi ukukhuluma ngokuthi ungibona nje nginemali nje ngacela wacela uzohamba nemali ithi inkosi uzohamba nomfazi wakho wena uyezulwini isithi ke miqhubeka yibo labo bantu abafana nathi abangathanda ukuzinikela emsebenzini kaNkulunkulu omunye uthi sengasebenza ngaqeda awusebenza phi omunye uthi sengigugile kade angisebenza ayikho passion njo sesizwe mfundisi kunomfundisi ekuthiwa wathwala ngomatrasi esegugile gula inkosi yamnika inkonzo khona kunjalo abaxa kwabantu ukuthi hayibo ngoba ubani nje akasakwazi nokuvuka phansi kuthiwa wathwalwa wabe kwabekwa lapha phambili wayibambelele khona lapho kuthi akukho lokuthi wena uthi usukwazi cha umphefumulo mawusahlangana nenyama shona khona uthi kuthiwa umfundisi uMagwaza kukhanya kwenhlangakazi waphelela endleleni bagijima bathi baba ngeke asakwazi ukungena ekuphakameni ehola umhlangano wathi ubhoko ulinikiwe uyongena sengena ngamadolo namhlanje sihambe ishintshana inkosi malanga sikude kangakanani nemiyalelo kaShembe kuyashintshwana kuhambe kudliwe izimbuzi indlela yonke umuntu ohola umhlangano uthi umthetho wala ekhaya akalinde akahlali negroup yabantu uhlale eduze kwezitsha kungasondeli umuntu kuzona namhlanje bayibeka lapha kude benzela ukudla izimbuzi akuwona umthetho kaShembe ilento uShembe athi asiyikhulume hayi indaba yokusinda kwethu nokusinda ukhutha sikhulume ngokusinda komphefumulo ngendlela ezohanjwa komphefumulo uma izulwini konke lokho esikushubayela ukukhuza amen uzokushona ilanga ithi inkosi ngelinye ilanga ekuphakameni
endlini esonto indoda yanqumalo kuthiwa abantu abekhuza ingcwele baze befuna ukuma ngeenyawo ishumayela awayishaya umfuka nqumalo inkonzo kuthiwa athi inkosi ya nimzwile uSathane laba bantu njengoba bengenela khona imithwalo abayishile lapha eminyango bengena akasho ngolutho ngemithwalo abayishile eyukungcola engahambisani noNkulunkulu manje na ke ukukhuluma ngomsebenzi kaShembe kuphela manje ukhuluma ngomsebenzi kaShembe imisebenzi kaShembe esizinyama uShembe akayizele kakhulu into enkulu ayizele emhlabeni akawusho umthetho kaShembe into ayizele kakhulu uShembe emhlabeni ile okhulunywa ngayo ehlabeleni encwadini yeSabatha wasibuyisela kuye kwedukweni kwethu hayi kulambeni kwethu hayi kudingeni imoto kwethu wasibuyisela kuye kwedukweni kwethu emthethweni wakhe umthetho ofaka umuntu ezulwini manje thina sesiyayeka ukukhuluma ngomthetho sikhulume ngomsebenzi wasibuyisela kuye kwedukweni kwethu emthethweni wakhe ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengokuba sasingabantwana bakhe kakade bisithini akekho omunye umama owasidalayo akekho omunye umama owazalayo akekho nomunye umama osincelisayo uJehova kuphela kuthiwa lapho uyabona ithi inkosi la sengigugile uShembe akanjalo wawungeze ungahamba wedwa futhi uShembe waze wakhothama esebenza uthanda yenalo kuthiwa meselele okhukhweni ephathekile uphathekile naye noma ngomphathekile ngale lolu uthando olungaka eselibalekelayo kwenze njani uthi ngithatheni kuthiwa waxa kwabantu uyothandazela umuntu ongaphathekile umngoma kodwa kwayena akaphathekile kahle abangana ndaba nokungaphatheki kahle ufika uthandazela umngoma uyasinda umthandazele kade ebuzile kuyena umngoma siyahamba manje uyafuna ukuhamba nami umngoma wadideka kancane umkhulu wami wadideka abanye bayebethu umngoma wayenenhlanhla umngoma wayeyazi indaba kaNkulunkulu uthi umngoma baba ngiyasaba ukuhamba manje akasho ukuthi usaba ngoba ngingahambeki uthi akekho umuntu ozosala anginikelele mangihambe emhlabeni hawu umngoma yini uthi anginayo ingane yomfana oyazi ngempela indaba kaNkulunkulu bezinto ayicela umngoma unovalo lokuvalwa komuzi kokuphekwa ngeSabatha uma ehamba lo muzi uzovalwa lo muzi awuphiwa uShembe uzovalwa uyayazi futhi indaba kaNkulunkulu ngoba akakhulumi ngokuthi akekho umuntu ozongenzela umcimbi noma uthi akekho ozokunikelela uthi akekho ozokunikelela akasho ukuthi akekho ozokubuyisa akasho ukuthi akekho uthi akekho umuntu ozonginikelela ngoba mase ngihambile umphefumulo wami angazi noma ngihambe kahle yini uma ngihambile kahle ngidinga umuntu okhona emhlabeni umsebenzi wethu omkhulu emhlabeni ukubanikelela sibavulela indlela yokuhamba bayizulwini hayi ukuthi ukuphinde sithembele kubona thina ingakho abantu abayilali cabanga ke uma umfundisi umngoma ethi angazi ngoba angazi mina ukuthi umphefumulo wami uzoyapi uThemba ukuthi ke uma engafikanga ekhaya onikelelwa lengane ukhona omnikelela ngemuva amcelele akasho ukuthi ngizoswela umuntu owokhokhela abantu abogeza ibongo yayingekho lento yokugeza ibongo seniyenza shathi 3000 kuthiwa wawe 1000 geza ibongo zonke ithini ngalesihlabelelo sithi insipho enkulungwane ephansi kwezulu ayisusanga noma sinye wemkhululu wami usuyithatha apho wena ngoba wena uphansi kwezulu usuyithatha apho insipho yokugeza izono kubantu usuyithatha apho insipho yokugeza ibongo ngoba ibongo zigezwe masangweni ezulu ngokuhamba kwabantu wena usunensipho yokugeza ibongo namhlanje sokuthi kuJuly
uyonikela kuqhamuka indoda eceleni noma kuqhamuka unkosikazi athi masuqedile enkosini ngingakusiza mina kulento ozoyinikelela sebe nama business card usekunika ipheshana athi uthinta le number mawuphuma lapha uphuma lapha uthi le number uzongithola edokodweni ithi ke na incwadi izi Chronicle 18 ngithe sibili Chronicle 18:18 bani laba sebecela abaprofeti bamanga ngiyaphinda ngithe yini abaprofeti bamanga konke okuthole ngabo ingoba wena ufuna ukwazi kakhulu ngezinto zasemhlabeni kunokwazi ngezinto zasezulwini nalaba profeti bamanga ngeke bakutshele ngendaba kaNkuluNkulu yezulu bazokutshela ukuthi njoba nje ungenamuzi ukuthi ngizokwenzani ngomzi ngoba umuzi omkhulu umuzi okufanele siye kuwona ezulwini akangitshele ngawo sifunde lencwadi Mikhaya Chronicle 18:18 soqhubeka uMikhaya wathi ngalokho izwani izwi likaJehova ngambona uJehova ehleze esihlalweni sakhe sobukhosi nebandla lonke lasezulwini limi ngakwesokunene nangakwesokhohlo sakhe wena umbona ngani uNkulunkulu wasephakame wadideka manje awumbonanga wambona kodwa inkinga yakho yinye uthanda wezwe uthi ke uJehova wathi ngubani oyakuyenga uAhabi inkosi kaIsrayeli ukuba khuphuke afele eLamothi hayi Lamothi njalo eLamothi Gileadi na omunye washo ukuthi nomunye ukuthi kwavela umoya wema phambi kaJehova akubona umoya ingcwele njalo kwavela umoya wama phambi kaJehova wathi mina ngiyakumyenga uJehova wathi kuye ngantoni na wathi ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga emlonyeni yabaprofeti bakhe bonke wesiyavuma uJehova wathi uyakumyenga futhi uyakumehlula hamba wenze njalo bheka ngalokho uJehova ubekile umoya wamanga emlonyeni yalabaprofeti bakho uJehova ukhulumile okubi ngawe ngesikhathi kuthiwa umuntu akahlali ithi inkosi uNkulunkulu akahlali nabantu ileso sikhathi ke osokusuka lo moya uthi hayi ngoba ufuna ukubakhipha ngizobenza manje baphikisane ngizobenza bonke bebaprofeti bamanga ngizobenza bahlukane ngizokwenza incithakalo wayesenze incithakalo le khona namhlanje isikhathi sekuncithakelwa nombani ochitheke waya kweyakhe indawo ufike ancome indawo yakhe athi yabona munge angasho ukuthi mungezi kuShembe athi mungezi enkosini esesihlalweni sami angasho ukuthi uzokwenzani athi yona uNkulunkulu musu umbuza pho manje lokuhamba kwenu ikona nokumthetho kaNkulunkulu sedidekile usethi hayi isishilo manje wena wasugaxa uphambanisa umaxhayini le ikhumba usuyilengisile eseyiphambene kanti kwenze kanjani kuyathwazwa le ekhaya athi hayi silandela uNkulunkulu uqobo lwakhe ithanye insizwe izolo lokho ithi kuyakhuluma inkosi yathi labantu beni lezangoma zenu azoniphathisa umnikelo zokugcina asikwenzanga habe 2019 kuthi kuthiwa ike yasho inkosi yathi ayoniphathisa umnikelo ningezingezangoma sikuzibile kodwa ithi lensizwa ngithina siyiqukulayo sithi asambeni ayiqukulwa yithini ugcina usihambisa phezulu ngoba sinomoya isona sihamba phambi kwakho hola isangoma siya uNkulunkulu wasemphakame mfundisi ayona lezi zinto ezisibangela ukuhlupheka ngoba phela ifa leli lamaNazaretha leli uShembe nalezi ibusiso nalezi inhlanhla uShembe mangiqhubisa ngoma phambili bese thatha kokwami anikeze sona kusasa mina ngilonginikelile bese ngithi mina ngiyanikela kodwa inkosi hayi ngisize ngalothi ngangithi ayithathe kokaba hayi udidekile yeah abasho ukuthi ngisize ngalutho phela ithi inkosi
uzohamba nezingane zakho yini mengawuthola umsebenzi abantu abasayi emhlanganweni ngoJuly usuthola ukuthi kunomuntu kunogobelo khona ofaka umNazaretha oyinazaretha osewugobela uMnazaretha sebekhohliwe uShembe akayi emhlanganweni ngoJuly uyahamba uyagobela uthole kugcwele kuthe ebese bakhohlisa ukugobela athi akuqoqa umnikelo kwanjiswa isiphe enkosini uyabonga amandla awanikwe yinina amandla kaShembe asethatha senikho gobela ikona lokho engikushoyo ke ukuthi uma ngimqhuba phambili ngithi uShembe akathathe kwezikabani ibusiso phela ukhumbula isibusiso sedakona ukuba nezimoto eziningi akukona ukuba nemizi emikhulu uyasinika kwasemhlabeni ngase silandela abantu basemhlabeni ebese ethi engizoyenza kuwena yini wena ngosuku lokugcina ngiyobuza ukuthi wamenzelana uNkulunkulu asephakameni uthi uShembe ukuba mpofu akona ukulamba eswini ukuba mpofu akona ungabi namuzi ukuba mpofu akona ukuswela noma yini kodwa ukuba mpofu ngokaNkulunkulu ukuswela ingubo yokumbesa umphefumulo umphefumulo mawuswela indawo umphefumulo onqunu ngeke ungene unqunu umphefumulo umbathiswa ngani umbathiswa ngokukhuluma indaba ikaShembe baba mkhulu uBhombela uthi ngikulolu uhambo olosizi nolweyinyembezi yindlela ubosizi nolweyinyembezi ingoba enyameni kuba buhlungu khale enyameni kuba khona usizi kodwa umphefumulo uyazuza bakubona abantu ungenalutho kuthiwa umondliwa kaNoni ngoba ulambele izwe lobomi nina nokhuluphala abanonile ngoba nilambele izwe lasezweni sikhohliwe indaba kufanele sikhulumela uthi mase efikile ezulwini omunye eseboshiwe esebona isihlupheki sihleli esifubeni sikaAbraham uthi hawu kodwa bungeke ongenani umthumele ayotshela abafowethu uthi ngababeka emhlabeni abantu abakhuluma indaba la sibekele kuzokhuluma indaba yasezulwini hayi indaba yenkomo azathi umuntu kodwa mhlongo ngathathukelwa isicathulo yiNazaretha cha sidabuka ngoba ngisohambeni losizi nezinyembezi angifuni lutho lu nayo wafika nalolu hambo wahamba zaphela wahamba ofike nalolu hambo wahamba kuthiwa ibhluke wagcina segcoba uhalbhoma hana bazi nalibhoma abantu wengena ngisho imali yokuthenga inkotini wathunga ibhluke lakho ngohalbhoma ebhoboza ngamefa ilona lelibhluke elinye lawo alishiye emzini wakazwane mebeka indoda yakazwane eMaritzburg indoda yakazwane ithi njengoba mina uthi angibeke ngambe ngishumela angikwazi nje ukufunda uthi yabona njalo uyothi muhamba muphethe lelibhluke esikhwameni sakho uyothi mubuka iBhayibheli akutshela uNkulunkulu uthi lithini iBhayibheli yafuna yashiyelwa ibhluke lakhe ihlali ehlenyuka naleli bhluke ihlala enyuka naleli bhluke lakhe ihamba up and down naleli bhluke lakhe siyamdinga uShembe emphefumulweni wethu kunemali ko-wallet bethu kunezimoto ezibizayo emgwaqweni ngoba emgwaqweni uma yenza ingozi simemeza asimemeza igaraji simemeza uShembe uma imizi yethu ikuduma izulu simemeza sithi Shembe asibeki yonke inhlobo yamagama ezimoto lapha phambi komnyango sibeka igama elilodwa eselishintshile namhlanje abantu sebethi no ngamthandi uyozamthanda uthi uShembe izinsika zendlu yakho masidumise uJehova yiloko uShembe akushilo kukhona nokukhohlwa mfundisi mhlamba abantu abazi nokuthi kwakubhalelwani ngoba phela uthi uShembe mhla efika ebhala ngoba ezazi ingekho itika kwakusabhalwa ngomcako noma ngopende eminyango kubhalwe kakhulu lodumisana uJehova futhi kuthiwa efika ke yena wayibhala ukuthi kuleli ikhaya kudunyiswa uJehova inkosi ilanga ifike yakunciphisa yasithi dumisana uJehova amen ethi kwenzela imoya ngoba kunemoya kade kunemoya esikhathini esiphambili angazi namanje noma isekhona noma ngoba nezipoka ayisabona le moya ifika ingqongqoze emakhaya mokwathi ngena sekonakala usungenile ungavulile wethu uze uqoqoqoqo uthi ngena phela ubusho ungale uthi ngena
akufani namanje sekunama backlogadi uyahamba uyobheka ukuthi ubaloyo awusavela uthi ngena nje qala hawo abantu phela bezingekho igebengu ubuvela usho nje uthi ngena ungena umoya sekuyohlusha kwala ekhaya kuyothandazwa la ekhaya useyothi uma sekufika amakhola uthi umoya cha mina ngangeniswa la ekhaya kwathi wangene usugoloza manje uShembe useyabhala ke eminyango ukuthi mayifika lemoya noma eminyeke nje ebusuku le moya nehamba yofika ifundela yofika ithi inhlala phambi komnyango ngeke isangqonqo izodlula ngoba namhlanje njengoba ingane zethu hayiza ngisho ezikoleni namhlanje ingane zethu kuthiwa ziyathwasa ingoba thina sesishintsha akusabhali indaba ukuthi kugcinisa umthando kuthiwa othuka usibanibani uthuka uNkulunkulu uqobo lwakhe ngelinye ilanga abantu bambabhujiswa ngenxa yokuswelulwazi iloko kuthiwa sekulethe kubantu susani lembhalo ebhinqayo icabheni zini imbhalo ebusiness ikapa yenze abantu abenza business izinsika zemizi yethu mayidumisa uJehova usuku nosuku kuyafundwa kodwa ayidumisa uJehova zichomela abanye zichomela abantu ophikisana nabo imbhalo yenziwele for business akubona umsebenzi kaNkulunkulu so abantu abayibheka itikha abayithengayo ake nginamathele 95 uyabona lamakhosi alapha ekuphakameni azokokha umlilo wasezulwini athanda ukophemba emazweni awo azohamba nobani ubani ozovela athi mina ngizohamba nalenkosi ngiyibasise umlilo wasekuphakameni ezweni layo ingani lamakhosi aswe ningakhohlwa sikhuluma ngomlilo la ngizongena endabeni yomlilo khona manje ukuthi kwenzakalani emlilweni ingani lamakhosi aswele abantu bokuthandazela abantu abagulayo bokuthandazela hayi bokuprofeta abantu abathandazela abantu abagulayo umshumayeli ehamba nenkosi ngoba amakhosi kuthiwa umuntu oyiphathela isicephu umshumayeli wayo nomvangeli wawo bahamba bayizungezile inkosi isho njalo inkosi bahambe nawo ke lamakhosi uphathela isicephu ufika uyindlalele mase uyindlalele uyahlehla uyemumva angisaphathi ke ngabashumayeli abafazi basonta bodwa emathempelini akukho namshumayeli akukho namsizi akukho nobavakashelayo nje ngenyanga abuya hambe ngithanda ukunibeka lelo cala maNazaretha ngithanda ukunethwesa icala lo mthwalo kodwa angiqali kunethwesa ngokusobala 96 ngithi uma nithanda ukusebenzela uNkulunkulu ngithi uma ningathandi ukusebenzela uNkulunkulu ngizohamba mina ngiyosebenza lapho umoya wami uvuma khona nisaleke nina niubhasophela umzwa sekuphakameni nisaleke kungonakali lutho nikugcine nayindaba nikugcine konke lokho kunjalo koze kube nini indaba kaNkulunkulu ilokhu izungeza lapha eNatali neNatali ayipheli nelakazulu alipheli silokhu silapha nje eduzane sibala imizi kulungile kulabo abakhona kodwa akuvela abantu bamemeze bathi wozani wemaswazi wozani wemashangani wozani wemampondo nani mabhaca umsebenzi esithunywe wona lo namhlanje inhlangano iyavalwa ukuba abantu babuyele emadokodweni abo kodwa ningakhohlwa ukuthi uma ningathanda ukufa nizodliwa imkhovane impehlwa nomhlwa nizophenduka nibe ngabantu anizoba izinyoni zezulu nansoke imhlolo uNkulunkulu akahlali nabantu uhlala nani nezinyoni zezulu abantu benza into yabantu abantu bathanda inkomo zabo bathanda izingane zabo uthi inyoni zezulu zihlale izindiza phezulu njalo anizokuba abantwana bakaNkulunkulu uma ningathanda ukufa ukuze nibe khona nizalwe uShembe wafa akabulawanga uNkulunkulu wazibulala wakhetha ukufa nje khona noma egula ungumntwana wakhe wayekubuka nje angakuthandazeli angenzi lutho uma bembuza bethi nansi ingane igula awuyithandazeli ingane athi sengafa mina batabami angisekho le nyama ekhona kusiyo lena eyazala lo mfana sengiyasezulwini nyayindaba ngithe ngifuna ukukhuluma ngomlilo ngoba ngithe isikhathi sencithakalo
uma ubasa umlilo uyayiqoqa izinkuni ukuze kutholakale kuvutheni ilangabi bese kwenzekani amalahle awokwenzani mase avutha awokotha manje yena ke isikhathi sencithakala uma umlilo uvutha bese udonsa isikhuni esodwa usibuyisela ngemumva siyacisha bese kwenzakalani kusona bese kuba nentuthu uzwile mase uhosha isikhuni kuba nani uba nentuthu yeah ubani ongakwazi ukuhlala othe kunentuthu hayi akekho isikhathi ke sencithakalo lezi kunezikhune ehoshiwe emlilweni izona lezi ntuthu izona lezi ezithuka inhlamba ethuka abaholi abanjani abahlele ezihlalweni izona lezo abona umuntu ikona kukholwa ke lokho ikona kukholwa ukuthuka abaholi ikhuni intuthu le eyenziwe ithina ngamabomu sakhipha abantu ithi inkosi othothi lo muntu othukayo ingoba asenalo ithuba lokukhipha abantu wabakhipha yayisithi ingilozi enough is enough suba khiphila abantu baNkulunkulu sengikhipha wena ithi inkosi yasekuphakameni la ekhaya uyobakhipha abantu babe u9 oweshumi kobe kuwena mawusungaphandle ke sizodala intuthu le nhlambe khona oyithukayo intuthu awufuni ukuba wedwa ngaphandle buzani iqala awufuni ukuba wedwa usuba ngentuthu khona bezophuma nabanye khona bezoxhopheka baxhopheke baphume kuzothi masibuya ngithole incwadi ngicathi kuzobe kuyincwadi yamaHebheru no yamaRoma ngithi uRoma ba khona incwadi yamaRoma engizoyithola kuzobe kuRoma 11 verse 16 to 24 masibuya ngizothatha yona kodwa yazini ukuthi lokuxabana okukhona kunina sizokufunda incwadi kaJakobe ngithi uJakobe 4 esofunda mangibuya lokuxabana okukhona sesibala nje imzuzu mbili imzuzu bese lishaya ihora lesihlanu sothi ke nje bese shila umfundisi ngale bese siqhubeka ngikukhumbuza umlaleli uzosithola ku 0687649969 namhlanje sikhona ku Facebook live sizothi ukuvala manje masaya ekhefini masibuya ngale bese siqhubeka nayo usuyakwazi ukuthi usibuke nje khona engakukhohlwa hayi angasho ukuthi ngakukhohlwa ngoba sasisenkingeni ngesabathe edlule ngisho ivideo sinayo ngithi angikhumbule namhlanje ngibonge njoba nikwazi ukuthi nisibone ku Facebook live nanka amagama abantu abanikelile sathenga ngisho stand lesi abavele bangalinda ibhadi nje ukuthi koze kukhulunywe uAyanda Ndaba ePortshepstone wasinikelela ngo50 uMalusi Zulu umntwana Magebe Empangeni u100 uDuma khona la eNanda eMatabetulu nayo R100 unala eMlazi R200 yabo 450 imali sakwazi ukuthi sithenge le stand namhlanje sibonakala live ngabantu abane iyo imisebenzi le ekhulunyayo ukuthi izwi likaShembe likwazi ukuthi lifike yonke indawo selifika ngisho phesheya uyakwazi ukuthi asibuke manje asibone manje akusalindi ivideo lesazoyifaka ku YouTube kodwa sesiyakwazi ukuthi kubonakale manje ngenxa yabantu abathanda imisebenzi kaNkuluNkulu abakwazile ukuthi cha asenzeni kanje izinto zenzeka sisalindi thina siyabuya ke emva kwehora lesihlanu siyaqhubeka ake sithuke ekhefini Nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni uthaba kaSambothi umfundisi Streya Simhlongo sikhona khona la eintabeni zasengqwaqobe la hleli khona eNanda phezulu eNanda mission la kuhleli kukhona umsakazi iNanda FM sesaqhubeka nalo uhlelo asizwe la umthinto umfoka amadlala masuzwa yena nje okwazi ukuthi hayi mase twangidala uNkulunkulu iluhlelo sikhumbule kuphakameni
sikhona ke sikukhumbuze emlaleli ku Facebook live usibuka bukhoma ku Facebook live usithole futhi lapha ya kunanda 88.4 FM app utholi app yenanda 88.4 FM uzokwazi ukuthi uyidownload uyifake uzokwazi ukuthi usithole futhi nakhona noma akuthuke phi noma namanje noma akuthuke phi la ukhona uyakwazi ukuthi usibuke la ku Facebook inamba ke zethu 068 764 9969 068 764 9969 uthumela lapho nje umyalezo uma kukhona office ukukuthumela sikhona kama message sengiwabonile amanye akhona kodwa mhlambe sothi masithi 30:30 bese siqala sesingena kona obabuhlongwane bakhona sengiyababona lapha ya soqhubeka kukhona incwadi yakho mfundisi othe uzosivulela ngayo masibuye ake ngifundeke zibe mbili incwadi kulento eshiwe inkosi ikhuluma ngothando ikhuluma ukuthi nibe ndawonye ake sicaphune incwadi yabaseFilipi yesibili sisuke ku2 siya ku11 uthi gcwalisana ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo omunye ayindaba gcwalisani ukuthokoza kwami ukube nemqondo omunye ukuthokoza kaNkuluNkulu kusekuthenini sibe njani sibe mqondo omunye ninothando lunye yonke into yinye nibe inhliziyo nye niqonde into yinye nakho ke 3 ningenzi lutho ngumbango nangodumo lwezwe kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani namhlanje udumo lezwe lithini udumo lezwe luthi ngiswenkile ngihamba ngemoto ebizayo udumo lezwe intando yeningi democracy intando yeningi ukuthi uyabona sibangaki ngizobuyela lapho 4 yilona lo angabheki okwakhe kepha yilowo abheke nokwabanye mawubekini lo mqondo 5 lo owawukhona nakuKristu owathe nesimo sikaNkuluNkulu akazo asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu nayindaba angiphinde mawubekini lowo mqondo owukhona kuKristu 6 owathe nesimo sikaNkulunkulu akazi asho ukuthi kuyinto yokuphangwa kulingana noNkulunkulu kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngumfanekiso wabantu owathi efunyanwa enjengomuntu ngesimilo wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano akasho ukuthi ngoba mina nginesimo sobuNkulunkulu mase ngizongibulala ngesiphambano ngizonikhomba nishabalala thina sinomkhoba mubike wokuthi sithi sikhuluma sichwenza bese sithi uzokushaya uShembe sibe singazazi ukuthi thina akukho nesoshayelwa kona sesimenza inkabi Shembe seyinkabi manje kuthini asiqhubeke 8 9 ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama lika Jesu Kristu amadolo onke aguqe awabasezulwini nabasemhlabeni nabangaphansi komhlaba iyona nto ke le edala uShembe mefika emhlabeni ethi uNkulunkulu akashonga ukuthi makukhulunywa ngendaba yakhe kuyoguqwa ezulwini kuphela nabasemhlabeni nangaphansi kwamanzi bayaguqa thinaimophela uNkulunkulu esikhuluma ngaye esikhuluma nganaye isimile masithandaza sisho njalo sithi ake sisukumeni isithandaza uthi la ukuze amadola aguqe mase sikhuluma naye usho sikhuluma noNkulunkulu sikhuluma nomuntu 11 nezilimi zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi kube inkazimulo uNkulunkulu uyise asifindeni imkhuba yini Philip 1:15-16 abanye kambe bashumayela uKristu ngomhawu nangombango kepha abanye ngenhliziyo enhle
abanjani abashumela indaba kaNkulunkulu ngomhawu ilaba abangakhuluma indaba kaNkulunkulu abakhuluma indaba yamabandla abakuwo yabacwelela ko social media abakhuluma indaba yamabandla abakubo inhloso yabo ukuthi bethi sibaningi ethi inkosi baningi singcono uyayibona imoto esihamba ngazo ithi inkosi yasekuphakameni ngolunye usulungu makufika inkosi ilanga makufika umlungu uShembe uyajabula abantu bayakuthanda baningi ithi inkosi cha ngijabule bayakuthanda nje uthi cha okudala ngingajabula ukuthi ngithunywe ukuzobaqoqa kodwa sengibaqoqile ngazi ukuthi kubona njengoba bebaningi nje bangaki abayofika la kuthiwa ngibathathe ngibayise khona ngoba uma bengafikanga la kuthiwa ngibayise khona kuyoba icala lami kuyoba ngibafundisanga kahle ngenye indlela uthi angijabule ngiyakhumbula kuthiwa inkosi yathi mina ngumholi wabo ngihamba phambi kwabo uma ngase ngisuke nabo njengamanje siyela ngithi asambe siverelem ngingathi ngisithela ngale mawodi ngabe ngithi ngiyazwe sesiyamiswa kuthiwa ngomunye ngale sesidlule eplazini lomlungu sentshontshe iorange ithi ngoba phela mina ngiboni ngihamba phambili angiboni ukuthi la ngemuva benzala manje angazi ke noma bayofika bonke yini la mina engibaholela khona eke siye ku16 ke bashumela ngothando bazi ukuthi ngimiselwe ukuvikela ivangeli kuthiwa bashumayele ngothando ukuvikela ivangeli ukuthi uma ukhuluma yahlupha lento wena wazi kakhulu ngohlelo esihlalweni kodwa ngomthumile awufuna ukukhuluma ngaye lo ohlelo esihlalweni ukushumayeza ukuthi kuyahanjwa kiwe ezulwini wena awukhulumi kakhulu indaba yezulu khuluma indaba yasemhlabeni eke siye kwenye incwadi Roma 7 verse 19 to 25 inkinga esinayo esibulala ukugula kwethu lokho Roma 7 verse 19 to 25 ngokuba okuhle angikwenzi kodwa okubi engingakuthandiyo lokho ngiyakwenza yo kunjani kwena kunjani ngoba okuhle okufanele sikwenze yiloko esifundiswe khona phikiswa inhliziyo yami yona ngiphikisa hayi sikufice emhlabeni asiye ku20 uma ke ngenza lokho engikuthandayo akuseyimi engenza lokho kodwa isono isihlala kimi 21 ngalokho ngifumana kimina engithanda ukwenza okuhle umthetho wokuthi kukhona okubi kimi 22 ngokuba ngiwenamele umthetho kaNkuluNkulu ngokomuntu ongaphakathi kumina ngonamele umthetho kaNkuluNkulu kodwa ngomuntu ongaphandle obukizwe uyaphikisana nami 23 kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwayo nomthetho wengqondo yami ungithumbela emthethweni wesono ezithweni zami nayindaba mina muntu wosizi ngubani akungikhulula kulomzimba wokufana makabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu ngalokho ke mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo kepha umthetho wesono ngenyama ingqondo yami yazi ukuthi kufanele inhlayisuthi ingasheli kodwa inyama ithi ilalela wena uyayibona ukuthi intshebe yakhe imhlophe kahle kanjani awuguqulele ngana awuguqula kushele bese ngiyashela ngelinye ilanga yazi umthetho wesono yahlupha kukhona umzala wami Samboti ethi mzala kodwa yini ube nesibindi sokukhuluma ngamacala akho ngithi mina ngisuke ngizama ukusindisa abanye ngisuke ngikhuluma indaba kaNkulunkulu kakhulu ngoDisemba odlula ngicasuke nje kuthiwa singacasuka kodwa izwe lalingishaya kakhulu lokuthi awuyi entabeni dlangazi uma unesikweletu uma futhi unomuntu oxabene naye hambi uyobuyisana naye
ngathi ngiyabuka ukuthi uselikhulu ngibuyisane sanda kuxabana sengikhohlile ukuthi kuthiwa lingashoni udiniwe ngathi mina hayi mani kusekusha ngikwazi angivele ngihlale ekhaya ithi ke inhliziyo yami ngizothini mangibuza ukuthi uhlaleleni ekhaya kiyo entabeni ngase ngithi mina kungcono ngigule ukuze ngivike ngokugula ngaguqa ngathandaza wesambuti ngacela ukugula wajabula inkuzimalanga nomsila namagwegwe yathi ungamthola akafuni ukuya la kuphilwa khona ufuna ukuhlala la ekhaya hayi ke ovelo kuletha ukugula kunezinto oyithandazela uzenzeke ucanga ukuthi wena nenziwa uNkulunkulu kanti zizipho zomuba kuwe zikhipha uNkulunkulu kuningi ngikuthandazela engakutholi phela ngithe mase ngicela ukugula ukuze ngingayihlangakazi kwafika manje ngagula semthatha sangishaya isibhobo kunebala nje la lila eloku la ngishaya ngalesikhathi wangishaya ukugula mase kungishayile wathomubi angithi umthathu wakho sinda kuShembe ngangamzebuza ngibona leli sinda kuShembe ubula uShembe wakho manje angithi umphikile wethu usenhlangakazi wena usukhohle ukuthi isibhedlela lakho senhlangakazi hlathi nami manje mfana ukubambile uyagula futhi ngempela kwase kufika ihlobo zami umcele wena sengikhohle ukuthi ngimcele mina kwafika ihlobo zami pasopani weManazareth kwafika ihlobo zami lathi bhodi sesithembele kuwena thina noma wena umdala la hamba uyojoba into yabantu ngihambe ke ngiyojoba asizilingo ngibalekela ukuyenhlangakazi kuShembe ongiphilisayo okulo ngazalwa akhipha isokisi wathi ngisho uvaselina kithi awusebenzi ngoba idimoni lakhona liyawazi ngisho amanzi asebenzi ngoba idimoni lakhona liyawazi wakhipha isokisi kuyena onyaweni sibuka ilanga inkosi ilanga wakhipha isokisi lakhe wathi nina izingane zakamhlongo niyothandazelwa ngaleli sokisi saphila ngalo udokotela mina ngiqala ukumbona sengiqala ukusebenza nakhona futhi ngangiya ngoba ngifuna usikulive akaze ngigule mina ngigule ngize ngiye kudokotela ngangifike ngilala phansi kwemjiva inkosi ilanga ngithandazelwa lesokisi ngingiphile bese ke ngivuma ibafana yasambeni masifika ngikhetha umuntu mina lo muntu engimkhethayo nginodaba naye olwaveza uShembe emkhulu kunemithi yakhe ngakukhohlwa konke lokho ngathi mina ngithembene ngoba uyamazi uNkulunkulu umuntu obesemazi uNkulunkulu ngiyomfundisa ukuthi naye mkhulu ngiyafika kuthiwa useshonile lo muntu uNkulunkulu uyangivikela ngijabule ngithi ngisajabula ngingena omunye ohamba naye uthi usathane ngeke ngikudedele wena usefuna ukukisa la kufuna khona yena hayi manje lo usethuma abantu ukuthi hey landeni lo ezela athi mengena lo muntu athi kahle kahle isibhobo kangaka ubani ophethwe isibhobo la endlini hey pasopani weNazareth omubi hey awunamandla bese ngithi mina yini umbothi hayi uyasebenza uyabona lo mama uthi uShembe sibone yini uyasebenza omubi manje uyinika amandla sewatholile ngoba mina ngibalekela ukuphila ebese ethi lo mama usondaphi bese ngisho bese kwakhona izinto ayishoyo ngeke ngizisho azisho ngale nkonzo azisho ngabantu engihleli nabo ngiqhatha nabo manje ukuze ngihlehle bese kwenzeka intuthu esontweni ebese ahamba gijima ndisalanda izinto afika hey ngajoba mina angazi uNkulunkulu ngicela uNkulunkulu wasekhaya mina kukhiphe lokho wangihlaba umuntu ngeyinayiti sathi isibhobo uba wena lathi uShembe wakho kuphilisayo wese nginika kokukhoda ngakhoda ingabe kwakufakweni weJehova mhlawumbe kwakhona nenje yafele emgwaqweni nje ngakhoda yayimbi lento ngaphuma isibhobo lo singibelesele mangifika egcekeni ibukambe khona ama-40 enkosi la khona iMnazaretha yami khona ngisho ingubo yokuthandazela izongena kanjani lento kagobela emzini kaShembe ngayithatha ngayishiya phambi kwesango sengiyikhodile kodwa kunentombazana wakamhlongo esagcina ukukhuluma naye ngo2018 u2023 manje ngikhuluma ngento ngonyaka odlule yalonyaka hayi ngonyaka odlule ifoni intombazana baba ngitholela kuFacebook kunomuntu obekhuluma ngenkonzo kamfundisi uJS Mhlongo ngabuza ukuthi muphi wachaza ngavele kwawena ngase ngicela inamba yakho
ngithe ngilele ebusuku kwafika inkosi ilanga kumina yathi lo muthi omubi kanje osuphethe yakunika inwona yawuzumuza kufika inyembezi ngikhanda ubaba manje usengidedelile akusemina manje ngiyele enyangeni ubaba usengidedelile wena ocelile futhi ya ubaba usengidedelile ngaye enyangeni manje usethi uyangibona bengangisindisi ngani ubezohlola ukuthi uthando lami lungakanani luphelele yini ethi uthe lo muthi anganothi mubi angathi ufakweni kodwa uthi uShembe lo muthi omubi kanje wakufundisa yini wona ngaphuma same time mangicela ukuphendula lengane ngahamba ngafike ngawuthatha khona itoilet elisendlini khona elingaphandle ngathi angisangeni nawe endlini ngakule toilet elingaphandle ngafike ngawushaya ngalayisha ibhakede lonke lamanzi ngingaze ngukhumbule ngawuthulula nje eplastikini ngoba ngizokudinga isikhathi ngithi aye ngohoshe khona emakakeni izinto ezimbi uyidosa ngisho kungcoleni ngathela amanzi ngisho ukuthi ke sibhasobheke ungakadluli umfundisi incwadi yabase Efesu 4:26 no27 ithukuthelana ingoni ilanga malingashoni nisathukuthele ningamniki usathana indawo uthukuthele bese yangena omubi incwadi ethandwa kakhulu uthingo lenale kaJeremiah 17:9 ethi inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke futhi yimbi ngubani ongayaziyo na iba njalo ke into uthi masuthukuthele ugcina uthatha izinqumo kanti lezi izinqumo zizophinde futhi limaze mina kade ngithi mina limaze ukholwa izincwadi lezi ezayijwayela ukufunda impela ake ngifunde ukugcina ke manje ithi inkosi yasekuphakameni uShembe usenqobile ngaphandle kodwa manje omubi usengaphakathi ngaphandle inqobile kubantu abangakholwa omubi usengaphakathi ugqoka ingubo emhlophe ibona laba abathuka inhlamba abakhohlwa umlando otholakala kuRoma 11 ebengithe ngizofunda ukugcina manje encwadini ebengiyiphethe uthi ke uRoma 11:16-24 uma ulibo lungcwele nenhlama ingcwele kuthiwani uma baking powder ingcwele zokukhukumalisa inhlama kusho ukuthi nani nale nhlama ekhukumaliswa ilo baking powder ongcwele injani ingcwele nayo kusho ukuthi ngenye indlela umuntu wena ubuphethe kokukhukumalisa uthuka inhlama mase kufakwe endaweni suthuka nobani suthuka nolibo nenhlama injalo uma impande ingcwele namagatsha kanjani angcwele ngoba amunca amanzi ngeimpande ezingcwele uma ke uShembe sithi Shembe ungcwele wena sisho ukubhombela isitimela samampondo uma uthuka ilanga uthuka ubhombela uqobo lwakhe uma uthuka inyanga yezulu uthuka ubhombela ngoba negazi lakhe uma uthuka uphasha uthuka uthuka igazi likaShembe uma uthuka nombani kulabahola abakhona izayithu sekuphakameni ingcoyi izayithu mahluleli noma unyazi lalukhona uthuka abantu abasebenza lo msebenzi ngoba banegazi likabani likaShembe bengeke omunye ahlale lapha enze lo msebenzi engenalo igazi likaShembe uShembe incwadini yomncwabo mawuyifunda ukhuza ngisho ke ukuthuka abafundisi beyinkonzo uthi ngoba kusasa labantu bazokwenza njani bazothuka wena ya manje na ke ithi ke lencwadi uma ke wena khona la ithi khona kepha kwaphulwa amanye amagatsha wena ongumnqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo wahlanganyela impande yamafutha emnqumo angathi bathini uthi uShembe masifika kuyena uthi kuthina nina senamakhosana usho ngisho ngomagcino uthi basenila kumina senini senamakhosana ezulu seninhla isuthi anisalambi sesabakhe manje kodwa uyasifakela unazi izingane zakhe ngithi zenyama
ezinamanzi negazi nomphefumulo wakhe usefakela thina usiyasicobelela uthi ke uma kwahleka uthi ke manje kepha uma kwaphulwa amanye amagatsha angithi umzulu babilanga uthi ubaba wathi anginangane mina kusho ukuthi ingane zakhe sokobani sokwamanazaretha lawo kuthiwa kawalethe ezulwini waphule zakhe ithi ke le ncwadi ku18 ungasigabisi phezulu kwamagatsha kepha uma uzigabisa akusuwo thwele impande kepha impande thwele wena yezwa ke thina sizela ngoba sofuna amafutha sempandeni sase sifakelwe emagatsheni kwakunye amagatsha athi noma esomile kodwa abe nani abe namafutha awancela kule yampande aphelele ngoba wona ayimunca esesiqwini from impande to isiqu from isiqu to amagatsha to amahlamvu even amahlamvu akhona ngokuba ufunda incwadi mina uzawuthi wena amagatsha aphulwa kuba mina ngifakela uzothi wena uShembe wayidudula izingane zakhe ukuze ngene thina ayiselutho sengayithuka nokuyithuka kulungile aphulwa ngokukholwa wena ngokukholwa yini ngasikhukhumezi kepha isaba yabona nina ingane kaShembe senzenza izinto ezinkulu hayibo abazonana izinto ezinkulu labantu ngoba baqhamuka empandeni oze kuyona wena uzofuna amafutha empande ezale bona usunenhlamba wena ubani wena ngathi ngelinye ilanga ngiyabaza abantu ababedunusa bebhekise kuphakameni kubasha ngiyabona labo bantu ibona futhi ababekhipha inyanga ezulu imvamisa yabo yibo labo esesibalalele bethi amen ibona futhi amen omkhulu inhlangakazi ibona futhi labantu ukuthi ngelinye ilanga uma khula kancane njengoba kukhona indaba yaselokuzini yaseginyezini ibona ayithi mehle yakasi bathe naku lokho kubangisa inyanga lokhu okubaleka kusho abantu yadabuka ngoba khona into engayibona yabe basha abantu akade bengahlukani nangahlabe bejikijela inyanga ezulu ngamanje uyena kuthe makufika eMaritzburg lento engikhuluma inobufakazi lamadoda amathathu kwayinyanga ezulu kwawumakhulu kancane kwawuphakathi akekho obuzathi babekhulumani labantu kuphela siyazi wazi kanjani ungabuzanga basenkantolo lapho bophene khona laba babili babophene lababili umile lo umunye phakathi kwabo uyabona mubuka indlela abazothe ngayo uyabona ngathi yabuza ukuthi bazothina abantu niyabona sikhona manje khona into ayikhulunywa lamadoda amathathu ungenaphi akakubizanga lapha hlukana nokuthuka asiqhubeke ngicede incwadi nasikhathi sesami ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga amagatsha emvelo nawe angeze akuyeka yezwa kuthiwa lawa anamathele kuyena umesona akawayekanga wena kofakelwe ucathi musuthi inhlamba uzokuyeka into yaziyo nje inhlamba wena unyazi lwenza ukuthi umahluleli wenza ukuthi incoyinco yenza ukuthi ubani awukhona indaba kaNkulunkulu wena wazi kakhulu ngeze kufana lento yethu lento izomguqula kanjani umuntu oyisela umuntu onondindo hayi umuntu othakatha izomyekisa kanjani wena ukhuluma kakhulu izinto ezinegative ubuthi uhamba noNkulunkulu opositive uthi ufuna ukulapha umuntu onegative negative kodwa ulapha ngonegative ngeke ulapha ngonegative fika no positive bese kukhanya umlilo nazo ingakho ke nje ezweni kunje ingoba thina sazi kakhulu izono sikhuluma ngezono kunokukhuluma ngobuhle bukaNkulunkulu ehleli phambi kwakhe abantu into abayifuna ukuthina ubuhle bukaShembe noma ngakuthiwa ubonene esihlalweni kodwa isihlalo sithunyiwe sivele ezulwini lokho kunye kubonayo kubi ingoba kuzohlola wena ukuthi uyathanda ukukhuluma ngezinto zabantu ezimbi uyeke ezinhle uNkulunkulu akuthume zona ukhulume ngezinto ezihlehlisa abantu unezisondeza abantu kusho ukuthi wena unenkonzo yokusiphula kunenkonzo yokutshala sengiyaqeda bheka ubele nobukhali bukaNkulunkulu ubukhali kulabo abawayo kepha kuwe ububele bukaNkulunkulu uma uhlala ebubeleni uma kungenjalo uzakunqunywa nawe thohlala kubani ube nobubele wena ukuze uNkulunkulu enze ububele uma ungenabo ububele uNkulunkulu uzokwenza njani uzokunquma nawe
nalapho uma bengahlali ekungakholweni bayakufakelwa ngokuba uNkulunkulu unamandla okubafakela. Musake ukunamathela ekoneni kwabantu ngoba uNkulunkulu yena khona bengakholwa kuthi uyobafakela maphi? Uyobafakela ekukholweni ngokwakhe. Umsebenzi wethu angibe njengawe baba khona hlawethu sinjalo ngozama ngiphelele. Ngani ngisifundile ngisifundile? Angisifundanga. Sithi angibe njengawe baba ngozama ngiphelele ukuba njengawe. Asizame ukuba njengawe senzeni? Sibize abanqamukile ukuze bafakelwe. Ivesi lokugcina. Ngokuba uma wena wanqunywa emnqumeni ongowasendle wemvelo wafakela emnqumeni omuhle ngokuphambene nemvelo. Ikakhulukazi labo angabemvelo bayakufakelwa emnqumeni wakubo. Bayizila abantu. Uzilithina ayichazi. Ngokuba uma wena wanqunywa emnqumeni ongowasendle wazofakelwa emnqumeni omuhle ngokuphambene nemvelo. Okuphambene nemvelo ukuthi ngizalo umhlongo. Wafaka ukuthi waseyena ozalo umhlongo. Ngokwemvelo ngizalo umhlongo. Kodwa ngokwasezulwini ngase ngifaka sekuthiwa wena uyinhlayisuthi uyinkosana mina ezithi ngubani ngumagcino kwethu kodwa sengifakelwa la uthi ke manje ikakhulu labo abangabemvelo meaning labo ke bayakufakelwa emnqumeni wakubo obana owakubo umnqumo ingane kaShembe wena ubhizi yabathuka asizwe bathina abantu angisasiboni isikhathi isikhathi 1:30 manje usuthe nokudlula lo 1:30 lo ake ngiqale lapha ku Facebook noma ngiqala khona la ku WhatsApp Khumbula kuphakamene nanda 88.4 FM mfundisi Jesse Mhlongo uthaboka Sambothi njengoba ubusuzwa lapha bese sidlala lo mkenenezo ngithe ngiqala ku Facebook uFacebook ukabili phela namhlanje khona nevideo live lo la unama comment awo bese kuba khona ipost le ku Facebook siqalela ku live nangu siyabonga Xolani Sangweni uthi naze nabahle bafundisi bami hawo amen Sangweni siphinde futhi la nakunala ku live live uqala lo bekufanele ngiqale ngawo khona yena uSangweni la uthi awusiyabonga bu live Facebook sesinimbikwa ngqo ku TV ka Facebook sikhumbule kuphakameni kunjalo sibuka ngqo manje ngisho athukephi khona insizwe bengiyikhalela kakhulu engangiyikhalela ngalela sonto ese Cape Town ebihlala ekhaya ithi hey mina ngize ngilinde uYouTube hayi uNkulunkulu wakuza ukukhala kwayo kwakhona abaphuthumayo sakwazi ukuthi sixhuma izinto sikwazi ukuthi sithole ulive nami ifoni ibingibhedela uNkulunkulu wakwazi ukuthi cha angipha amandla ngiphuthume ngithola ifoni ngokukhulu ukusheshsha ezokwazi ukuthi iyenze ulive njengoba sikhonela kunanda 88.4 FM ngeke ngibone futhi ke sisekhona la ku Facebook sikhumbule kuphakameni khona umduduzi kaChakide John Mahamutsa abe khona ubheka intshangase lindani Ngcobo nobheka izenzo ukhona futhi la ku sikhumbule kuphakameni bheka izenzo ke uthi sanibonani studio ngikhumbula amazwi
kamfundisi uNtombele emaqadini la athi khona usengasivuma yini uShembe ukuthi yithi asishiyayo noma angasiphika bekuzinzo mngoma eBhamshele mfana wakithi iyo lesiphezulu ngampela mfundisi makunje uShembe ukuthi usengasivuma yini ubheka intshangase uthi uma kwenzekile la ngiphutha lolu hlelo usuku lwami suke selonakele amen Ntshangase asithembe ngoba sekuyihlobo manje ukuthi kuyavukeka ubusika ingubo imnandi ngeke ngizwe impela abantu bekhala bethi ubuthongo busibambile kodwa ke kujwayelekile ebusika phela kuyabanda ingoba uyaphaphama uthi usaphaphama kunjalo hayi ngokuthi usuke usengubeni umbethe hayi kubuye kubambe futhi ubode ayikho lento ukuthi ubuthongo ake siboneke la kwinanda 88.4 FM Facebook kwakhona Boyihlushwe network yethu la ibuye ibe too slow ngithi ngiyancenga la naye ibuye ingenzele okwayo kodwa ke naye ngathi siyavuma ke manje siyavuma ake siboneke noma ngivele ngihlale ku WhatsApp ngijombele kona ngoba engathi wona uzongisheshisa babuhlongwane Newland East nangibabuhlongwane la ake sibone ubabuhlongwane Newland East uthi mina esabatha ibenhle kwabangcwele amen mfundisi wenkosi nobabusambothi kuyohlale kuyintokozo enkulu ukuvuselelwa ngemithetho yasekuphakameni nokubuyiselwa emfundisweni kababamkhulu nenkosi uPhumalanga Sikothe inkosi yasekuphakameni inipha amandla okuqhubeka nomsebenzi wayo amen nangu uPastor B Dlovu uthi amen mawubekini lo mqondo owawukhona kuKristu sikhona inqanawe lena phansi eCatholic kwaXemba now Durban izwi Exodus 35 verse 1 khumbula usuku lwesabatha ungcwelisa amen from Pastor B Dlovu sikhona inqanawe le siyabonga inqanawe noma Mahlambisa ke simuzwe uthini yena amen baholi bami amen bomhlonishwa ngiyabingelela awuyazi yayinhle indaba yezulu nekhulumayo yentuthu nomlilo nesikhuni ngiyayibonga lo ntshumeleni bazalwane ngiyayibonga baholi bami sathi bangalalela bonke abantu ukuthi khona imizwa efile nje ngenxa yemlilo okunezikhuni ezidonswayo zakhe intuthu ukuxhupheka abantu ekhaya egcekeni nikahlambisa ke manje kacofu ngicela ukuthi ngangena le ntshomelo bona bonke abantu baNkulunkulu
niphile nje umhlonishwa bami. Amen. Hawu amen mama Hlambisa. Siyabonga. Ake sibone la. Sisekhona kunanda 88.4 FM Facebook page. Hey, ngihluthwe network hayi nayi siyavuma. Nango lapha Real Zazi Sikhosana uthi my favorite radio station. Kuba useli ndangcobo uthi sibonga uhlelo lumnandi ngisebuhleni ngokuhlala. Awu amen. Pastor Pindlovu wonke amaNazaretha awube munye njengeabumbane abe njengebumba lika Simende. Amen. Nganawe le phansi eCatholic kwaXemba. Manqoba Phiwifa Mpanza uthi amen. Thobani minutes uthi amen. Ake sibheke lapha ku live. Phela sino live manje yenzeka lapha ya. Hayi akho lutho la ku live. Siqhubeke emfundisi ngithi ngathi aphelile ama message manje. Ngithemba ukuthi awakhe ngwashila. Ngisabuye ngidideke phela ngoba kunano live manje. Ngithi ngithinta ngala kanti okunye. Hayi sekukuningi. Ya. Asiqhubeke mfundisi. Asiqhubeke mfundisi wekho. Cha indaba kaNkulunkulu wasekuphakameni isimangaliso. Isimangaliso ongeke usiqonde. Ngiyayithanda le besikhuluma ngayo yolibo. Yeah. Leyo libo. Ukube ukuhlukana kwenzekalanga. Ingabe uShembe unamanga. Ukuhlukana kwenzekile ukuze sinomkhubo omubiki. Ngoba ngikhuluma nje khona omunye ozothi ukhulumelani ngenkosi ethile ngoba iwukuthi. Umuntu ufuna ukukhuluma lento efuna uyena. Ukhulumelana kanti lo ubangisa usibani bani. Ngubani ongabangisa umuntu. Alikhuluma ngani iqiniso ukuthi babangani. Awukhuluma ngani iqiniso ukuthi babangani. Iyona ntshumayelo ayifuna le yokubanga. Manje uthiwa abanye kambe bakhuluma iphile incwadi Philip 1. Abanye kambe bashumela uKristu ngomhawu nangombango. Kepha abanye ngenhliziyo enhle. Manje nake ufuna ushumayela umbango intshumayelo le. Ungasiyisike umbangweni nazi lizokhuluma umbango. Umbango awuzongenisa umuntu ezulwini. Uma sifuna ukuphila asifunde ukuthi uShembe wathini. Asithola umlando, siufunda umlando. Ukuthi umlando uthini. La into edala siduke ileyo ukuthi asifuni ukufunda. Asifuni futhi ukubuka izinto kodwa umuntu ubuka lokho kuphambi kwakhe bese kuba yikona kuphelele. Mawusumbuza ukuthi umlando uthini ngakho. Nawe mphathise mkongo. Yeah. Uyabona ukuthi wakithi kwaMhlongo nje. Yeah. Khona isikhathi la ngibuza khona baba. Ikuphi okudala uthi ngwakaMhlongo ngizalo wena ngempela. Ebesethi mntanami ubuka imino yakho khona omunye okhole phezulu komunye. Nokamkhulu wakho awunjalo. Ubuka ikhala lakho likhulu. Nelikamkhulu wakho lalinjalo. Manje na ke ngaphambi kokuthi umemeze uthi okwethi kona akuyibuza ukuthi emlandweni kwathiwani ngakho. Uma futhi ungakholwa ikona kona akubuka ukuthi kwathiwani mungasaboni kahle kwathiwa yenze njani. Bese wenza lokho ungenzi okucabangayo ngoba akuyona indlela yokuthi ngicabanga ukuthi yeah indlela yokuthi kwathiwa. Sike sayixoxe yokuhlukana. Yeah. Xoxe kakhulu. Yeah. Ukuthi makuhlukana ubabilanga wakhuluma ngokuhlukana. Aqalanga kubabilanga ukuhlukana. Kwaqala ukukhulunywa ngako kubhombela. Kungakazi ukukhuluma ngani. Anifundi ngani lezo ndaba. Abayifuna nginazo la. Nginazo la kuchazwa khona indaba yokuhlukana ishoba bamkhulu. Sinazo futhi la kukhuluma khona ilanga. Likhuluma ngokuhlukana entanda. Manje wena usutho kwakhe kona. Kukhona lesho khona ukuthi uShembe khona leyo nto. Bathi abanye yakwahlukathwa kohlukana kodwa wathi uyobonakala ngani uShembe wangempela. Bese sakhake okuvuna thina. Sakho bese sikhonza noma ngakwakho ukuvuna wena kodwa kuyabahlukanisa abantu
uShembe ufuna sikhuluma into enjani ehlanganisa abantu ngoba ukhuluma ngokwakho uma ngayivuma into yakhe angiyivumi usebonakeleke lo njengoba uthi wabonakala ngani usumbonileke right asikuphikisike thini ke indaba ngoNkulunkulu siya kanjani ekhaya siya ngokuhlukana ake sithi phela angithi usukuyena ke wena uthini manje izaka uzongitshela mina ukuthi siya kanjani ke ekhaya ngoba phela wena usukhona ke kuloko kuyikona kona ithi into mntakaSambuthi uma ubona abantu bemuka awumemezi ungaphandle uthi hey phumane emanzini bamuka labantu ithi ngena phakathi ubakhiphe akuthi abantu bebemuka bese wena wakhumuzi wakho awunendaba nabamukayo ngenye indlela wena wandisa amaqembu encithakalo uma ngaqhamukela inye iqembu elikhona namhlanje athi umuntu uShembe bese siyamlandela anokwazi ukuthi kwandi ncithakalo umuntu okhona manje sesingamlalela ozokhuluma indaba yokuthi kungabuyelwa kanjani lapha kulesa simemezelo esithi wonke umNazaretha akabe munye umuntu namhlanje esengamlalela osho njalo umuntu engamlalela othi abantwana bakaNkuluNkulu bayathanda imiyalezo le wayesingahlali kuyona abantwana bakaNkuluNkulu bayathandana yabo nje umuntu okutshela ukuthi la ukhona hayi akukhona okwangempela kwakhe ngathi ungasheshe umvumele ngiyakuvumela okay wenzani right ke njengoba kuloko kukhona ke ithini indaba kaNkuluNkulu kukona kukhona sheshe sidlule kuloko ukuthi ke ngiyaba ngiyakuvumela asikho isidingo sokuthi siphikisane thini indaba ngoNkulunkulu sifuna ukuzwa lokho sifuna uNkulunkulu indaba awuthola ukuthi akusekho lutho ke lapho masuthi usuyaya ngalapho hayi ake ngifundele incwadi engihlala ngiyifunda njalo ngesikhathi esikusona incwadi yabaseThessalonika Thessalonika 2 siyiqala ku1 abantu masikakuboni mase sikubonile ake sibheke ukuthi akukho lokho okukhulunywa ngabo la kepha siyanxusa bazalwane mayilana nokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kuyona angithi iBhayibheli silifundela ukurefer yes isikhathi esinje safika nangesikhathi sikaJesu ezofika babehlukene abantu bephikisana ukhumbula ukuthi kwakhona amabandla ayesemphika uNkulunkulu wafikisa uJesu kwase kufana nalakuthini kuthiwanile kuthiwa kepha siyanxusa bazalwane ngokufika kwenkosi yethu uJesu Kristu nokubuthanela kwethu kuyo ukuba ningasesi ninyakaziswe engqondweni yenu ningethuswa noma ngomoya labasebegcwele baba prophet noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi ivela kithi sengathi usuku luka Kristu selifikile khona bazoveza incwadi nako kwabhalwa ilanga nako kuthiwa ngathuswa nayi leyo nto kuthiwa masingathuswa thina zile lapho size ekuthenini mawusuthi uyena ukhona yini mengithi ukhona yini wenza kona yini okwashiwa uBhombela wenza kona yini okwashiwa ilanga uma usathi uyabheka uthola ukuthi khona la kuphambane khona sorry akuyena ukuba okay mangabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba hali ukufika kungakaveli iqala ukuhlubuka yini ezovela kuqala ukuhlubuka imbonga seyibambe ingene esikhathi engesona mangabikho umuntu onikho kungakaveli kuqala ukuhlubuka kwambule umuntu ongenamthetho indodana yokulahla omelana nakho konke nosikhukhumeza phezulu kwakho konke okuthiwa uNkulunkulu noma into ayikhonzwayo azasihlalisa ethempelini likaNkulunkulu eyishaya uNkulunkulu anikhumbula yini ukuthi ngisekhona nganitshela ngalokho ufuna nimbhala ukuthi inkosi ilanga yathini baba mkhulu wakho asifunde lezo zinto senikwazi ukubambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe lo ozombulwa ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho iyasebenza kuphela
ukuze kudediswe yena obambezelayo. Namhlanje siphila ngaphandle komthetho. Lapho ke uzakambula lowo ngenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Lowo okufika kwakhe kungokusebenza kaSathane ngawo wonke amandla. Yes. Kuzoba namandla onke. Nezibonakaliso. Nemangaliso namanga. Nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ze basindiswe. Ngalokho ke uNkulunkulu uyakuthumela amandla okuduka baze bakholwa amanga ukuba bonke abangakholwanga iqiniso benamele ukungalungi balahlwe. Amen. Amen. Mfundisi isikhathi nami nginakile awusengizwa ngembongo ukuthi sesiyasondela seseduze ake ngibuyele lapha ku WhatsApp ngiqale lapha ku WhatsApp wethu thina WhatsApp imini yesabatha ibenhle kwabangcele siyabonga kakhulu ngokuncela umbele ogwansele uthulani imkhungo lo khona umunye la ku WhatsApp angasali hayi no akho umuntu la ake se ku Facebook Facebook page wethu ngiyabona lapha ya ku live wethu khona lapha ku live khona lapha ku live ku live umzondi kamyiha ngubakhe nangu ngubakhe ngithi uyena la eseKapa useCape hayi nase Western Cape lenzansi uthi amene studio mina ndinibukele ku live hlalani nisifundisa thina singabaziyo ubuNazaretha uNkulunkulu anibusise. Hawu amen. Ulive lo uNkulunkulu ukukhumbulile mfoka ngubakhe. Ukukhumbulile uNkulunkulu uThixo ukukhumbulile ngubakhe sakwazi ukuthi sibe live sikubone usibone lapha eKapa namhlanje. Njengokukhala kwakho uhlala ukhala uthi wena uzusithole ku YouTube namhlanje usiyakwazi ukuthi hayi awusavuki nje ulinde uYouTube waphela ubuvuka nje ulinde uYouTube ufunda ama comment namhlanje usiyakwazi ukuthi usibuke live. Siyabonga uNkulunkulu wasekuphakameni oyenzile lelisu lakhe. Siphinde futhi lapha kumpilo onhle bokwe kaQolomba uthi ukuthula estudio nginalele ngisematikwenanda ngikhathele ngizoluthola kahle ku YouTube uhlelo bekubhizi kakhulu emsebenzini kuleli viki inkosi yasekuphakameni nibusisi. Hawu amen. Awu kwakuthi uvukile nje kunzima kodwa siyabonga ukuthi nakho uyasibamba khona sesiphuma no live uzokwazi ukuthi ungakafiki na ku YouTube uqale uthi ukubheka lapha ku live usithole ku live. Number se studio 0687649969 0687649969. Yabona ke manje hayi imbongi sisondele impela hayi sekuthi kuyisikhathi sayo hayi lesikhathi kade isondele ngaso. Mfundisi asigoqe manje imzuzu lapha ya emhlanu esele ukuthi siphume sekhonyana yona imzuzwana ukuthi singakwazi ukuthi sigoqe. Mfundisi ake sibonge kakhulu kwabalalele phinde sicizelele lenyanga October uma ufuna ukuphelela iqala ngomhla ka1 kuze kube umhla ka30 kusasa uyigcina njengoJuly uyigcina njengoJanuary akuvakashwa mangithi akuvakashwa bayeza abantu abadala
izinto engadliwa ngoJuly ayidliwa ngoOctober ningakhohlisani kuthiwa uhloba kathathu kuthiwa umhlangano wakaZulu kuthiwa hayi akwani owethu lo umhlangano wakaZulu okaNkulunkulu akona wama upho wesithathu mangaka ukuthi ke owakaZulu lo no ishila inkosi ngo1968 yathi uhloba kathathu nyakho yathi ngoJanuary enhlangakazi ngoJuly kuphakameni ngoOctober phesha kothukela ishila inkosi manje mawuvalo kaOctober ikushuthi ihloba kangaki uphi lo wesithathu musubhekisisa ngomthetho iwona umhlangano wokuqala wonyaka wethu ya iwona umhlangano wokuqala wonyaka kuthina masibala kahle sithi manje sindulela nje siqeda ukundulela ngomthetho qala amakhosazana egiya esina lapha esinela unqoba kayise enqoba impi yebo bese sisuka lapho ke sesiyaphi ke thina sesiya ke manje ukuthi ayobheka nje wasesinqobile nje kungabe asidlanga nezitsha zezitha October mhlawumbe oqala ngakho ke kwenziwa konke okwenziwa ngoJuly amen umfundisi umhlongo lo inamba yakhe abafuna ukumthinta 060 613 1515 yeah 060 613 1515 uthabo kaSambothi lo inkosi mayivumile ngesabatha ezayo sebesindawenye futhi mayivumile kusasa ntambama 6 to 9 ntambama kusasa sikhona lapha ya sithi asilungiseni sizobe sinaye uQueen Rejoice ubaba uDimbane sizobe sina Dr Hlongwane ya kusasa siphindeke futhi sibonge kakhulu kuNkulunkulu wasekuphakameni okuyena usigcinile nakho sesesabalana sekuze kwashaya isikhathi sokuthi sihamba manje bonke abaya einkonzweni uNkulunkulu wasekuphakameni ahambe nabo indlela ngendlela asivikele ingozweni abagulayo uNkulunkulu azabe nabo abagcine abaphilise siyabonga njengamanje sithi inkosi inibusise